alaikum. Wa alaikum assalam. Ya suna Hajiya? Sunana Hadiza Muhammad Mamanga. Na'am. Khadija ko Hadiza? Ina amfani da Khadija, mutane sun fi sani na da Khadija. Na'am. Amma a littafi na Hadiza. To Khadija Bafulatana ce ko Bahausa? Bafulatana ce. Kuma kin iya Fulatanci? Yanzu Na in nayi miki tambaya da Fulatanci zaki iya amsa? Insha To Allah. zan miki tambaya da Hausa ina so ki amsa da Fulatanci. Okay. Malama Khadija, an san Hausawa da Fulani da alaƙa da daɗin da tun kafin zuwan Usman bin Fodi da kuma har zuwa yanzu. Ya ke tunanin alaƙar Bafulatani, me ya kawo wannan alaƙar tsakanin Bafulatani da Bahaushe tun a wancan karan zuwa yanzu? To, Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka ji sunana Hadiza Muhammad. To, ni dai a sani na tsakanin Bafulatani da Bahaushe. Ba da Fulatancin zaki ba? To bari in je da Fulatanci ko haƙuri. To. Hami waɗa be fulfulde. Mm. Indiyam Hadiza Muhammad Mamanga. To, har andugo am komi andi caka fulɓe be Hausa'en, mi andi ni ɓe ɗo jooɗi jam, ɗon jonde jam caka maɓɓe, ɗon bo jonde tegal ma ɗo hauta caka maɓɓe, ɓe ɗo jooɗa jam, ɓe ɗo waɗa harkaji maɓɓe, kujeji ɗuɗɗum a yahan a tawa Hausa'en be Fulɓe ɓe ɗo waɗa. Nden bo ko irin jonde alaka maɓɓe irin jonde irin ko keddiraku ko kuma anka kuje ɗuɗɗum ni tan a tawan Fulɓe be Hausa'en ɓe ɗon. Kamɓe on bo a nanta hore maɓɓe ha nder yare ɗuɗɗum a nanta hore caka Fulɓe be Hausa'en gaskiya. Amma sai ni jotta halaji fere amin hedi on waɗa munyal, amma hedi ladde ɗo, hedi ladde en ɓe joɗata ha ladde en ɗo himɓe ɗuɗɗum ɓe ɗo heɓa masala. Sai a nana ɓe ɗo vi'a Fulɓe en nda ko Fulɓe en vi, nda ko Hausa'en vi. Useni mi ɗo tora caka amin pat bana ɓe andi amin ha caka Fulɓe be Hausa'en. Ɓe wala heɓa problem ɗo, min joɗa jam. Min bana min wani ko ndei min joɗa jam, ko ɗume caka amin en waɗa goto, enen pat amin en goto on. En waɗa meɗen joɗa jam. Nden bo miɗo nana belɗum mi ummi ha nder Fulɓe. Nden bo dada am Fullo, baba am Fullo. Kusan ko ɗume am Fullo on. Alhamdulillah mi yetti Allah, en joɗa jam, usoko mi yetti. To amma akwai, duk da dai ban san abin da kika faɗi ba, akwai alaƙa a yanzu da ta fara yin tsani tsakanin Hausawa da Fulani. Ana tunanin cewa wannan kyakkyawar alaƙa bari a raba ta, bari a zo a kafa wasu ƙungiyar Hausawa zalla ko wani ƙungiyar Fulani zalla. Yanzu kina ganin cewa wannan kowa ya ware bayan ana a haɗin kai a da zai iya haifar wa wannan ƙasar ɗa mai ido? Gaskiya vurtintami en larata ɓingel marngel yonki bano Fulɓe vi, en larata ɓingel marngel yonki. Mo an nani Fullo ni andi ko mi nufata be ɗo. To useni on nanata halaji ɗuɗɗum ɓe vi'a